побожности, молися за нас. Руша мистичная, молися за нас. Виша Давидова, молися за нас. Виша с костей слоновой, молися за нас. Золотые доми, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. По легкам мигрантов, молися за нас. Утешальница засмученных, молися за нас. Успомога христианам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева мировызнавцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без грехов, першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані, даруй нам, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані, вислухай нас, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже,
дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Амен. Твоей обороне слой природы, выбавляй нас всюду. Хвалебное и благословен, о Пане наш, опекунка наша, сутешальница наша. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнённы да цябе, о Панна над паннамі і маці наша, імкнуся. Да цябе прыходжу, перад табою грэшны, плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амин. У імя Отца і Сина і Духа Святого.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з духом Твоїм. Падчас гэтай святой імшы мы молімся і прошым Бога Всемагутнага за памерлую Яніну Гацілаву год пасля смерці. Хай Бог дасць ёй вечны спачын. Молімся за памерлага Петра Рыбакова, Александра Кожыч, Юрія Грабенькова, просячы для іх вечны супакой. Памолімся таксама о здароўі, патрэбныя ласкі для Людмілы. Сёння Святы Касцёл каталіцкі адзначае урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владыко небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сині Айза, який береш на себе грехи світу, смилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сядеш праворуч Отця, смилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже ласкавый Ойче, Ты спаслав на свет Своего Сына, Слово правды и Духа освячения, каб открыть людям Твою дивосную таямницу. Учини, каб мы, вознаючи соправдную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить
у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Сідайте, коли ласка. Читання книги Другозаконня. Майсей сказав народу: «Спитайся у давніх часов, які були перед тобою, от того дня, коли Бог створив чоловіка на землі, от одного краю небесов аж до другого. Ці було некалі штосьці такое великое, як гэта, і ці було відомо штосьці подобне. Ці чув народ голос Божий, який говорив з огня, як ти чув і застався живий. Або ці спрабавав некалі Бог прийсці і вибраць сабе народ паміж іншага народу праз випрабаванні, знакі і цуды, і вайну, моцною рукою і узнятым плячом, і праз чыны страшныя. Праз усё тое, што зрабіў для вас Пан, Бог ваш, перед вашымі вачыма ў Егіпце. Таму ведай цяпер і заховай у сэрцы сваім, што Пан ёсць Богам на небе ў вышыні і на зямлі ўнізе, і няма іншага. Захоўвай яго пастановы і яго запаведзі, што я наказваю табе сёння, каб добра было табе і тваім сынам пасля цябе, каб доўгі быў твой век на зямлі, якую на ўсе дні дае табе Пан, твой Бог». Гэта Слова Божие. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Правдиве слово Пана, і всі учинки Його вірні. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Счастливый народ, який Пан собі вибрав. Словом Пана створені небеси, диханням Його уснуся їхня моць. Ой, Он промовив і сталося, і Он загадав і з'явилося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Ось вока Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподівається на Його милосердність, каб Он душу їх уратував від смерті і накормив їх у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, і Он наша допомога і оборона. Милосердність Твоє, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподіваємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, усім, каго вядзе Дух Божий, гэта сыны Божыя, бо не прынялі духа няволі, каб зноў баяцца, але прынялі духа усынаўлення, у якім мы клічам: «Аба, Ойча». Гэта самы дух сведчыць духу нашаму, што мы дзеці Божыя. А калі дзеці, то і спадкаемцы,
спадкаемцы Божыя, спадкаемцы разам з Христом. Калі толькі мы церпім разам з ім, каб разам з ім і уславіцца. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Богу, який єсть, який був і який приходить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Jesús. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Jesús наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Сядайце. Дарагія браты і сёстры, як калісьці чытаем у кнізе Другозаконня, Маісей зышоў на гару, каб размаўляць з Панам Богам. Ён не ведаў, што спаткае там Пана Бога, але Пан Бог яму аб'явіўся у кусце, які гарэў і не згараў. І прамовіў да Маісея і назваў сваё імя Ягве. Я ёсць, які ёсць, то есть існуючы. Імя Бога існуючы. То есть гэта значыць, Бог не можа быць ні часам прошлым, ні часам будучым. Бог ёсць. Той, які існуе. Існуе цяпер. Бачым тут таксама падобная гісторыя. Христос, які пасля уваскрасення кажа вучням, у той час 11 вучняў пашлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Jesús. Яны пайшлі на гару, каб спаткаць Jesúsa уваскрослага, праслаўленага. І калі яго бачылі, некаторыя пакланіліся, другія засумняваліся, падае Святое Пісанне. Jesús падышоў да іх і пачаў размаўляць, пачаў прамаўляць. І Jesús прамовіў такія цікавыя словы: каб пазнаць імя Бога, пазнаць імя Яго, трэба павучыць і трэба паверыць. Гэта две ўмовы пазнання імені Божага. Чалавек павінен быць навучаны пачуць пра Яго, пра імя Божае і паверыць. І называе Христос імя Божае у імя Отца і Сына і Духа Святога. Святая Троіца. Так мы называем таксама. Але Христос гаворыць, што трэба прысвяціць сябе Богу ў гэта імя. І калі мы хрысцім дзіцятка, мы заўсёды гаворым: я цябе хрышчу ў імя Отца і Сына і Духа Святога, бо так навучыў Христос. Хрост – гэта сакрамент прысвячэння сябе Jesúсу Христу, поэтому мы называемся хрысціянамі, дарагія браты і сёстры. Але каб прысвяціцца, трэба ведаць, каму і як я прысвячаюся. Не можа чалавек усляпую. Калі мы бачым і чытаем пра Філіпа, які быў узяты і які сустрэў еўнуха, прынцэсы Кандакі,
які ехаў, які чытаў Святое Пісанне, які не разумеў, якога Пан Бог духам узнёс, і які тлумачыў. І ён сказаў, што нам перашкаджае, калі ён сышоў з воза, каб ахрысціцца, вось тут вада ёсць. Бачым, перад тым, як быў ахрышчаны, ён пачуў Божае Слова. Ён даведаўся пра Езуса Хрыста, але ён цікавіўся, дарагія браты і сёстры. І вось, каб нам зразумець Бога, зразумець веру ў Бога, першае, што мы павінны зацікавіцца. Але мы, будучы пахрышчанымі, уже нам позна цікавіцца. Мы павінны ўжо ведаць пра Божае Слова. І мы павінны гэтае Божае Слова абвяшчаць і павучаць нашых дзяцей, якіх мы хрысцілі, бо нас таксама хрысцілі бацькі. Іншая справа, што не выканалі гэтае абяцанне, дадзеныя на святым хросце. Бацькі не выканалі, бацькі забыліся пра тыя абяцанні. І бяда ў гэтым, што бацькі не выконваюць гэтых абяцанняў, дадзеных на святым хросце. Пагэтаму сёння ёсць людзі, якія, можам так назваць, неверуючыя, але ці назваць іх неверуючымі, якія можа прасцей і лягчэй сказаць пра іх, якія не знаюць Бога. Хоць і пахрышчаныя, але не знаюць пра Бога. Не разумеюць, што Бог існуе, не разумеюць. Чаму мы не можам гаварыць слова «неверуючы»? Веруючы. Што такое веруючы, неверуючы? Веруючы чалавек, які, як сказаў Христос, навучаны і ахрышчаны ў імя Отца і Сына і Духа Святога. Навучаны, хто паверыць і ахрысціцца. Навучайце ўсе народы і хрысціце іх імя Отца і Сына. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. Навучаны захоўваць усё, што загадаў нам Езус Христос. Гэта чалавек паверыў, навучыўся, ведае, пахрысціўся. Веруючы чалавек. Веруючы чалавек таксама прыходзіць, выконвае тое, што Христос навучыў. Чаго Христос навучыў? Христос вучыў нас, як маліцца. Христос вучыў нас, што ёсць святыя сакраманты, кроме хроста ёсць споведь. Христос вучыў, што кроме споведзі ёсць найсвяцейшы сакрамант. Бо чалавек, які не прымае найсвяцейшага сакраманта, не можа ўвайсці ў нябеснае валадарства. Христос вучыў, што ёсць намашчэнне хворых, Христос вучыў, што ёсць сакрамант сужэнства, Христос вучыў, што ёсць сакрамант святарства. Вось праз гэтыя сакраманты чалавек атрымоўвае Божую ласку, то есть супрацоўніцтва з Божай ласкай. Чалавек неверуючы. Што такое чалавек неверуючы? Чалавек неверуючы – гэта не значыць, што чалавек не верыць. Бо не верыць мы можам тады, калі мы пазналі пра Бога ўсё, але не паверылі. Пазналі, але не паверылі. Веруючы пазналі і паверылі, а неверуючы пазналі і не паверылі. Зразумелі, што такое неверуючы чалавек? Калі хтосьці нам гаворыць, што ён неверуючы чалавек, можна запытаць яго: а ты пазнаў Бога? Ты вывучаў Святое Пісанне, ты ведаеш катэхізм? Напэўна, скажа: а на што яно мне патрэбна? Дык вось, ты не можаш не верыць у таго ці ў тое, чаго не ведаеш. Чаго не ведаеш. Это як з тым атэістам габрэйскім. Помніце, я вам расказваў гісторыю пра раббі і маладога чалавека, габрэя, які прыйшоў, говорыць: раббі, я атэіст. Раббі гаворыць: а ты чытаў Маісея? Не чытаў. Псальмы чытаў? Не чытаў. Тору чытаў? Не чытаў. Ты не атэіст, ты гультай. Дык вось, неверуючы чалавек – гэта той жа самы гультай, які нічога не знае, а адкрывае вусны. То есть гаворыць, што ён неверуючы. Это тое самае, што гаварыць трэба. Я не ведаю нават. Сёння з нас неверуючых не робяць тэлевізор. Мы ўсяму верым, што ў тэлевізары
але нічого не знаем, правда чи неправда, да? Ну, альбо яшчэ там, ну, могуць чалавека падманваць, таксама, знаеце, каб увесці ў зман і зрабіць неверуючым чалавека, могуць падманваць, гаварыць, што вось Бога няма, але нічога не гаварыць пра Бога, ніякіх, ну, просто гаварыць, Бога няма, і ўсё, Бога няма, і ўсё, верце, што Бога няма, а чалавек не шукае. А як чалавек не шукае, не пазнае, гэта, ну, ён з-за свайго ленівства гэтага, гультайства проста не робіць, не пазнае. Калі чалавек пачне шукаць, пазнаваць, ён адкрые ўсялякую праўду. І ніхто яго не можа падмануць. Просто так быць наіўным, даверчывым, падмануць чалавека вельмі лёгка. Мы знаем, што падманам нішчаць жыццё чалавеку, падманам, сем'і нішчацца падманам. Вельмі лёгка падмануць, прыйсці і сказаць другому чалавеку, каб хоча, вось хто-то захацеў там, нейкая жанчына ўлюбілася ў чыгосьці мужа, ці наоборот, нейкі мужчына палюбіў чыюсьці жонку, як развесці людзей? Трэба абманам развесці, па д'ябальску прыйшоў, а вот твоя жонка ці твой муж цябе неверныя табе, змяняюць табе. Это ўжо вушы развесяць, бо не праверылі, ага, змяняюць, і начнецца ты-ды-ды. А еще другий раз, третий раз сказал, ой-ой, все, развод готов. То есть не доследовавши ситуацию, не поглядевши добре, не поглядевши як, и кажут, одразу принимать решение. Так само и у веры человек не может принимать решение. Я уж все не веруючи, бо мне сказали, что Бога... в колісті говорили, Юрий Гагарин полетел и не бачив Бога. Да. Значить, його нема. Такое питання. Ну, там, это, полетів Юрій Гагарин, що там пан Бог, ну, на, погляди мене, вот я тут есть. Кабы пан Бог показався, он со страху бы там помер, злетів би оттуль. Это самое. Ну, але не ў гэтым справа, дорогие браты и сестры. Мы повинны троху разважаць. Перед тым, як пачуем некі факт, мы повинны подумать, а сапраўды гэта так, ці сапраўды гэта не так. І так вось нас обманываюць усе. Мы повинны справить. Так само у веры. Поглядите, Бога нема, идите крыжи снимайте. Бога нема, идите костел разбирайте. Вон, посмотрите, разобрали. Сам не разбирался, люди разбирали. Бога нема, так идите там это самое робите. И так люди наивно идут, бо як не сказали, что Бога нема. Ну так я ж иду. Но вот як глядел такую картинку, такую смешную довольно. Ну, у інтернеті такий аньолок телефонну трубку, може хто бачив, несе до пана Бога, да? І говорить, пані, говорить, атеїсти до тебе дзвонять, скажи, що мене нема, а вони, говорить, все равно не повірять. А вони все равно не повірять, що тебе нема, вірять, що є, оказується. Поэтому, поважанные, тут вось гэтая, вот, я хотел бы, чтобы мы зразумели одну простую справу, что такое вера и что такое невера. Вера, коли я поверил и переконался, что все это правда, это вера. А невера, это коли я познал и не поверил. Познал и поверил, познал и не поверил. А як не познал и не поверил, это невера, это гультайство. Так и говорите, кто говорит неверуючий, вы спитайте завсёды. Скажи, хоть ты что про Бога знаешь? А на что я буду знать? Я ж не... Чекай. Як ты ничего не знаешь, ты ж не знаешь, у кого не веришь. Треба ж знать, у кого не веришь. Треба ж знать, у кого не веришь. А так ты гультай. Конечно, може покривдиться, а може не покривдиться, а може задумается. Часами не треба бояться сказать слово такое, може мацноватое, а може задумається чоловік, а може задумається. І бачимо, вчіться заховувати їх усьо, що ми, як люди віруючі. Ось, тільки я ще хотів би зазначити, що чоловік, коли приходить до костела, слухай, я вже сказав про це, де двоїх або троїх собралося в ім'я моє, там я сирот їх. Найсвятейший сакрамент. Поглядите, сколько Божьей ласки и супрацовництва верующего человека с Божьей ласки у костеле. Поглядите, сколько много. То есть мы уже не только духовно, але телесно похлинаем веру у себе. Ось это мы повинны зразуметь, чему мы приходим до костела, чему треба ходить до костела. Человек, який перестає ходить, Божья ласка
ну не то, што не супрацоўнічае з Божай ласкай, як бы нешта адцягвае чалавека ад касцёла. Раз, другі раз святую імшу прапусціў, споведь прапусціў, даўно не спавядаўся, адкінуў дзе-то паўгода, год, і тады халадзее душа, халадзеюць адносіны да веры, да Бога, і становіцца ўсё фармальным, і становішся сапраўды тады, ты знаеш, а не верыш. Тады становішся, як бы быў веруючым, пазнаў, а стаў неверуючым. І тут небяспека граху супраць Духа Святога, супраціўленне пазнанай Божай ласцы. Супраціўленне. Гэта яўнае супраціўленне. Поэтому, дарагія браты і сёстры, бяда наступае з чалавекам, які пазнаў Бога і адкідае Бога. Бо яму вось не цікава, бо яму гэта пазнаў і адкідае. Нехай святое імя Божае, якое мы сёння вызнаем, нехай нам дапаможа лепей і глыбей пазнаць веру ў Бога, пазнаць Божую ласку, прыходзіць, каб з гэтай ласкі карыстацца на працягу нашага жыцця. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Бога, адзінага ў Тройцы, міласэрнага, літасцівага, цярплівага і шчодрага на ласку, просім за ўсіх людзей на зямлі. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб іх жыццё было праўдзівым адлюстраваннем той супольнасці любові, якая ёсць у Богу. Цябе просім. Молімся за біскупаў, каб яны садзейнічалі ўзрастанню ўзаемнай любові і еднасці ў нашым грамадстве. Цябе просім. Молімся за прэзбітараў, каб Божае Слова, якое яны абвяшчаюць, адкрывала людскія сэрцы на прыняцце праўды. Цябе просім. Молімся за хрысціянаў, якія яшчэ не прынялі Езуса, каб яны дазволілі Богу ўвайсці ў сваё жыццё і самі напоўніліся Яго спакоем. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб катэхетычны год, які заканчваецца, прынёс у іх жыцці трывалы і добры плён. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у святых таямніцах перамяняў нашае жыццё і умацоўваў нас у веры. Цябе просім.
Я прошу Бога Всемогутного за померлую Янину Гатилову, год после смерти, нехай Бог даст ей вечный спочин. Тебе просим. Прошу про вечный супокой для Рыбакова Петра, Кожич Александра, Грабенькова Юрия. Тебе просим. Молюсь об здоровье для Людмилы, потребных Божьих ласк для ее жития. Тебе просим. Прошу Духа Святого, молю Духа Святого, силы Духа Святого. Нехай Бог дасть Духа тим людям, від яких залежить спинення війни, особливо війни в Україні. Щоб вони зрозуміли, що роблять, щоб відчинилися їх очки на те, що роблять з цією землею, з цими людьми. Тебе просим. Прошу так само Бога Всемогутного за людей несправедливо осуджених. Нехай Пан Бог дасть їм сили, моц витривати цю несправедливість. І молюся за тих людей, хто несправедливо осуджає другого чоловіка і словом, і учинком, і друком, і думкою навіть. Нехай звернуться на дорогу збавлення. Тебе просим. За наших охерадавців прошу Божого благословення, потребних ласк. Я молюся за всіх, хто допомагав нам на протягу цього тижня. Не так шматно працювалися тут війська, бо сьогодні була перша комунія діток наших з нашої парафії. Нехай Пан Бог дасть їм сили, моці. Дякую їм за їхню працю тут при костьолі, за цю допомогу. Я не ведаю, що тут робив би. Може, працював би більше, був один, щоб менше людей було. Але так, активної парафії, так, доброї парафії, я ще так не бачив. Хоч усі були добрі, що зі мною працювали, знаєте, може натхнення давало якесь, що. Але у Стовпцях вельми добрі люди стараються завжди допомогти. Нехай Боженька благословляє всіх. Я вельми молюся за всіх. Божої радості, Божої опіки кожному. Тебе просим. Молимся за Боже один и у Троицы. Ты оказываешь нам свою любовь. Выслухай наши молитвы, учини, щоб наше життя згаджалось з визнаваною вірою. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Сідайте. О Христе, Домine Iesu, O Христе, Домine Iesu, O Христе, Domine 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 Iesu. O Христе, Domine Iesu, O Христе, Domine Iesu. І вашою ахвяру прийняв Бог і Отець Усемогутний. Нехай. Пане наш Боже, мы звертаемся до Тебе и покорно просим, освяти наши дары, и праз гэтую ахвяру учини нас самих для Тебе вечным даром. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим.
нашому. За правду и годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складали падзяку. Пане святы Ойча, всемогутный вечный Божа, Ты с одинородным Сыном Твоим и Духом Святым, один и Бог, один и Пан, не про задинство, а особы, але про задинство сутности, а особо у Тройцы. А тое, что мы, дякуючи Твоему открытию, верим об Твоей славе, без одрознения вызнаем так само об Твоим Сыне и об Духу Святым. Таким чином, визнаючи сапраўдне и вечное богоство, мы ушановуем три Божия особы одной сутности и ровной величи. Гэтую велич прославляют усе анёлы и арханёлы, херувимы и серафимы, якія не перестают штоденно повторять у один голос, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. За правды Божа, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоции Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно сбираешь народ свой, каб от усходу сонца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом і перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, покор молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение. Пане, успамінаючи збавчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ў шэсці, чакаючага другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына і напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі, слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкава мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный в єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, дарите усупокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Покой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Покольки вы сыны, послал Бог в ваше сердце Духа Сына Своего, и ускрикая Абба. Прославляйте слухи, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Прославляйте слухи, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Там, где есть плач, сердцем зраненных, свое слово Бог дает. Там, где есть плач, сердцем зраненных, свое слово Бог дает. Прославляйте слухи, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Прославляйте слухи, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Бог кличе нас к себе на Сион, где пробывает у хвале. Бог кличе нас к себе на Сион, где пробывает у хвале. Прославляйте слухи, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Прославляйте слухи, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Божий народ переможет все, вознявши руки до небес. Божий народ переможет все, вознявши руки до небес. Прославляйте слухи, прославляйте Бога, имя Его Аллилуйя. Прославляйте слухи,
помолимся. Пане наш Боже, сакрамент, який мы приняли, и веру в одиного Бога у Святой Неподдельной Троицы, нехай принесут нам збавление души и тела, раз Христа Пана нашего. Amen. Святый Архангеле Михалия, бережи нас у змаганні. Будь з нами. Моцею Божою скинь в пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душа спасіть. Сідайте, коли ласка, побажання. У нас так, сьогодні такий тяжкий був день, а на гэтым тижні вообще все легко буде. Особенно на следующей неделе у нас будет такая прогулка маленькая, скажу, с Вержня до Столбцев. Да. Наступной неделе у нас припадає процесія Божого тіла. Само свято Божого тіла припадає у четвер, ну, але процесію ми робимо у неділю, тому що, ну, вихідний день, а у четвер день працовний і шмат хто не може прийти, каб поудельничать з радостю у этой процесії. Да. Процесія – це велика Божая ласка, ми йдемо, кожен со своїм питанням, просячи Божої ласки у той чи іншій справі, поэтому ми йдемо, ми хоч чуть-чуть пройдемо, хоч усе пройдемо, хоронквю пронесем, ленточку пронесем, что-нибудь ще пронесем, але завжди з такої інтенції, що на хвалу Божую випросити певну ласку. Наприклад, 10-классники можуть випросити ласку, ой, ви бачите, 11-классники, я уже живу с этим 10 классом, понимаете, этот самый, ласку экзаменов могут выпросить. Не там будет сидеть, зубрить, может зубрить и там Духа Святого не дойдет и не запомнить ничего. А тут пройдется и получите, еще будет называться супрацовництво с Божьей лаской. Поэтому закликаю ось поудельничать у процесії Божого тіла. Розпочнеться свята імша у 10 часов у Свержні. Процесія буде йти, перша стація в Сверженці зробиться, Никола Фапа там у центрі Свержня. Надо над Свержнем помолитися, поблагословити, а то там нечто там не то і літає, що треба. Каб вони трошечки повірили трохи більше, повірили. Ось, далей буде коло Ньомана, коло крижа, там у нас буде хто робити стації. Перша стація, другая коло крижа перед Ньоманом буде, перед рекою Ньоман. За станцію коло крижа відказують Ружа Маті Божої з утішення, Маті Божої Шкаплерна, і так само 7 мужчин з Ружи Слуги Божого Айця Фабіяна. Другая стація у нас буде, де старий костел був наш. За гэтую стацію буде адказваць Ружа Маці Божай, за стацію каля старого костела Ружа Маці Божай Вострабрамскай, Маці Божай з Люрд і 6 мужчин з Ружи Слуги Божого Айця Фабіяна. За третью стацию отказывать Ружа беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии. Третья стация будет вот тут коло щита этого у нас. И потом от щита зайдем у костел. Там зробим алтарик, поблагословить вот город, Столбцы. Так, все, как раз тут новое место. Там будет старое место, поблагословим новое место. Ось Ружа от дитятки Єсус і 7 мужчин з Ружи Слуги Божого Айця Фабіяна. Я думаю, что все отнесутся серьезно до этого, и Ружи, все молитвы наши. Мы будем Ружу создавать Мати Божией Ружанцовой, треба создать срочно. Понимаете, это очень срочная такая Ружа надо. Я думаю, тут микс будет, кажуть, и мужчин будет половину женщин, але Ружа Маті Божої Ружанцової нема. А образ скоро буде у нас Маті Божої Ружанцової. Ось такий буде у нас. Ми зробимо так, тут вот поставимо, ми перенесемо нашого Айця Фабіяна, криш трошечки сюди поставимо, буде тут стоять він. З одної сторони буде ось образ Айця Фабіяна, а з другої сторони ми повісимо
образ Маці Божай, ось копію, яку я зробив, що у церкві нашого Фабіяна, який привів Маці Божої Ружанцової. Ми повинні молитися, розумієте, це вельми важливо. І ще я вам хочу таку цікаву річ сказати. Несколько днів назад, но все ко мне в руки само плывет. Оказывается, я ж не знал. Видите, это образ цікавий у воскресения Христа. Ну, я случайно его нашел, там пришел до одного человека, який там недалеко от Сверженского костела. Тут колись ксьонз мне некий образ принес, сказал, каб я зробив рамку, але там этот образ на нем лежало вот столько пыли, всего валялось. Я его достал, этот образ, очистил, принес у хату, положил, этот человек, який реставрировал. Ну, мы его там трохи так отреставрировано так себе, але зробив рамку, зробив хорошую подрамник. Пару дней назад был у архитектора, и он нашел много костелов, много фотографий со старого костела нашего Столпецкого, со старого. И одна из фотографий с 21 или 22 года, где есть головный алтарь, а у им вот этот образ. Вот этот образ. Я думаю, откуда же он мог взяться, этот образ вот такого характера тут, у нашем районе? Просто так он не мог взяться, откуда повинен был. А оказывается, он был одразу, когда отдали костел, хтось намаляваў гэты образ и повесили у галоўным алтары. А чему меня змылило это все? Потому что позднее, после где-то в 30-м году, у галоўным алтары повесили крышу. Вот такие вот. Вот такой крыш был. У галоўным алтары старого костела. Ну, казали, что эта крыша находится, не знаем, где находится, правда, не у Ивенции. Ну, але мы там уже примерали, я все там параметры измерял. Вроде бы он, вроде бы не он, але я сказал, что мне крыжов хватает, хай будет там. Это вот. Поэтому, оказывается, этот образ, я уже и так примерял, и так поглядел все. Ну, все похоже, абсолютно все, что есть. И то есть, откуда такой образ мог взяться? Значит, цудовным чином уратованы был кимсти, и хтось принес колисти ксянзу у Новый Свержень, и он тут обслуговывал. А потом ксенз не ведал, дал ему там, и там лежал у этой майстерни, аж покулю это самое. Я не усек его, да. Вот. Поэтому, вот, такая, видите, у воскресения Христа было, у воскресения парафии Столпецкой, у воскресения было костела 20-е годы, когда отдали костел, когда все начало. И поэтому кто-то намалевал этот образ, и этот образ висел у нашем костеле. То есть по размерах, по усим и по выявы, бо он такий черно-белый, там здымок, але вельми добре видать сам образ Иисуса Христа. И вот так, как на этом образы, все видать. Я вам колись фотоздымок гэтай попрошу, покажу, який есть фотоздымок этого костела. Вот такой интересный факт. Да. Сейчас все найдем. Еще чуть-чуть поищем. Хорошо, знаете, все, но видите, тут нашли образ. Вроде бы сгорел, повинен сгореть, оказывается, не все горит. Разом с костелом у этого на Либовках, оказывается, не все горит. Оказывается, кто поищешь и найдешь. Вот, поэтому так, хорошая такая у нас новость. Поэтому тут слушаем, вот будем ходить на процессию. На гэтым тыдні святая імша ў касцёле белы тыдзень, дзеткам будзе кожны дзень вечарам будзе святая імша, а заўтра ў панядзелак і рана і вечар будзе імша, і так адпаведна ў чацвер у нас будзе імша рана ў 9 гадзін, у 18 у свержні, это на Божие цело, і 19 у столбцах, ну 19, 15, як даехаць успею, бо тут так вось это самае. Вось гэта, што тычыць перад імшой заўсёды будзе маёвае набажэнства абавязкова. Дзякуй усім, хто ходзіць на моліцца маёвае набажэнства да крыжоў. Нехай пан Бог благословляе. Вакінчыца ходзіць, пані Лекадзя, і ці ніхто не ходзіць. Ай-яй-яй, ну там трэба будзе паднатхніць акінчыцы, хоць напрыканцы мая месяца, да. Вот. Так, коло брамы званіцы я так наблюдаў, ехаў у этой самой ходят, молодцы, там модлятся побожно, вот это активно, молодцы, это вельми рад. Уже так само фотографии присылают завсёды нам с-под фигурки Матки Божией. Вот
20 гадзін собираемся, стараемся молиться на божество маёвае. До 1 чэрвеня працягваецца запіс на канікулы з Богом. Сёлета летнік адбудзецца ў Стоўпцах 16 по 21 чэрвеня. З 1 по 7 клас трэба запоўніць анкеты, як уже гаварыў, і таксама пастараемся гэта ўсё там выканаць умовы. Я хочу шчыра падзякаваць за ваши ахвяраванні на працы па добраўпарадкаванню касцёла, асабліва ўдзячны за дапамогу і шматлікіх справах пану Івану Лемішу, Александру Бучынскаму, якія стараліся так шмат тут. Дзякую усім, Валера наш тут заўсёды стараецца, маладзец. Дзякую таксама бацькам, якія прыступілі да першай, дзеці якіх прыступілі да першай святой камуніі. За прыбіранне касцёла, нехай пан Бог благаслаўляе таксама пані Ані, дзякую Наташы за ваше упрыгожванне, столькі стараліся, каб касцёл, сестра тут сидела ў касцёле ад рана до ночы, таксама дзякую сестры Наталіі, нашим арганістам, якія стараліся, каб сёння было вельмі добрае урачыста. Сёння адбылося вельмі цудоўна, спакойна, акуратненька, ўсё, вельмі было так изящно, право можем сказать. Лепей не придумаешь. Ни в одной катедре так не отбивается, как у Стоўпцах, конечно. Там. Вот, может, и в Ватикане не так. Так, что тычыць поважаныя ад наших далейшых прац. Рыхтуемся до консекрации касцёла. Рыхтуемся до консекрации касцёла, что значит тут я троху празандзіраваў, каб зрабіць баляскі тут прыгожыя. Гэтыя баляскі можна зрабіць, сколькі каштуе, гэта где-то прыблізна ў граніцах 9,5 тысяч беларускіх рублёў. Металічныя баляскі, пакрашаныя, кузнецы могуць выкаваць, так сказалі. Тут 10 метраў з палавінай, ось, яны сказалі столькі. Даволі дарагая гэта расцэнка, але хацелася б зрабіць раз назаўсёды, зробім. Таксама я гаварыў, што даў задатак майстру на пакупку дзерава, будзе рабіць ён нам паціхонечку алтар, переднюю частку, таксама будзем старацца рабіць. Тоже наперад справы пашлі з этим самым, з крыльцом, задатак даў пэўны, хоць невялікі на граніт, і уже так распачалі працы, сказалі, што будуць граніт лажыць 10 з 1 ліпеня, за месяц яны сказалі, што зробяць крыльцо гранітнае, ўсё будзе добра зроблена. Гэта што тычыць такія асноўныя працы. І знешне штосьці будзем рабіць, будзем старацца. У нас, в прынцыпе, ўсё гатова, невялікія ўпрыгожванні, такія гэта, што вельмі нам патрэбна. Будзем старацца, конечно, каб было зроблена. І напрыканцы жніўня, аўгуста, напрыканцы аўгуста пастараемся, як усё добра будзе пасвянціць кансекраваць наш касцёл, каб было, вось як кажуць, печатка такая, кансекрацыя, каб гэта было месца святое святых, для нас станецца праз гэты акт кансекрацыі. Я думаю, што мы гэта давершым. І чакаю дакументаў, павінна быць усё нармальна, вроде бы ўсё ў парадку, там чакаем, пакуль вырашацца пэўныя справы. Ёсць у нас 5-й номер часопіса «Аве Марія». Купляйце, калі ласка. Асабліва члены ружаў купляйце, давайце тым людзям, якія не ходзяць да касцёла, каб хоць чыталі, старэйшым асабліва. Это тоже можа быць як ахвяраванне, ваша такое, добрая справа, ваша такая для таго, каб людзі пазнавалі і чыталі пра Слова Божае. Я вас вельмі прашу, я дзякую легіёны Марыі, якія стараюцца, дбаюць пра хворых людзей, пра тых трэба, якіх да споведзі. Я вас вельмі прашу, дбайце пра гэтых людзей, каб былі паспавяданыя. Гэта вельмі важна. Дбайце пра іх. Каб не зышлі з гэтага свету без споведзі. Гэта вельмі важна. Ніхто не будзе тут жыць неізвестна сколькі. А споведь, это не бойцеся святара, што святара, як убачыць, так там акатэго. Это не переживайте. Я прихожу, каб збавіць душу цела. Это уже проблема дактароў там у наших соседей. Что тычыць цела. Мне галоўнае, каб была збаўлена душа чалавека. А каждый чалавек павінен спавядацца, асабліва хворы. Святы Якуб гаворыць ясна і коротка на гэту тэму. Хварэе сярод вас хто? Паклічце святароў, і каб іх малітва і на памазанне святым алеем прынясуць яму здароўе і адпушчэнне грахоў.
и отпущение грехов, здоровье и отпущение грехов. Это вельми важно. Это вельми важно. Может, часами люди чекают, покуль той ксьонз прийде, каб Бог триває їх ще при житті, каб ксьонз прийшов і відпустив грехи, каб вони отримали певне здоров'я душі так само. Это вельми важно. А отпущение грехов это важно. Примите Божие благословение. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите в супокое Христа. Дякуєм Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам час моления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам час моления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам час моления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, а Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданным служением поширали серед братов і сестер, познанием ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Одари ласка і хвали алтара слугу Твоего Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа, раз Христа, Пана нашого. Амен.